Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ARS GMI. Hari ini ngevlog sore-sore pulang kerja. Kang Dani. Kang Dani. Pulang kerja sore, kadang pulang malam, kadang nggak pulang-pulang. Saya jalan sore. Sore sudah lama tidak ngevlog. Belok depan lagi aja, beneran ya sekarang gue. Suara knalpot gede-gede, nggak tahu suara gue kedengeran apa kagak. Pakai chopper mie, chopper Mercy Indonesia. Ntarin prestis dulu.